Meski meli banyak mau palo nonton bareng. Mau tebena mau di pos ronde. Tapi cucu gue mau ikut rumah bangku mewah mau pun sampro. Sini deh coba dulu cedi. Harus tuh kembali pampers untuk nonton bareng. Kamang gue teh lona perhatian pak lona yang pegod. Iya, coba nih, cedi nah. Belum memang iya. Keretindang. Produksi Makassar ya Pak Keretindang. Kok produksi Jawa pasti Keretimas. Alah cedi yang gue teh. Alas-alas kubur minum apa? Susu ada yang surat kah? Susu sapi kah susu bimbing kah? Wah, lupa. Mana tuh? Sebab? Ini beli sebab cedek ni. Cedi maka? Cedek kan salah paham. Oh. Dan tunggu sih bapak lupa kah? Masa lo kamat tuh coba tunggu taruh diri pas madari nggak tak? Bang, politik itu. Pernah pula ada kesini itu tuh. Dewa apa ribut sebab? Maka tiga tini kak. Perkumpul boleh? Iya dia beli yang peri sama tiga tiri. Pernah ada sih salah? Map peri tuh map maga tiga ti maga beda tuh. Bah, ya kita tuh bulan cat Jangan kasih lo di selang lagi. Dan selama kayak cicing iya mas sudah lagi dipakai mana nonton bareng. Oh, baik cucu nih. Siapa itu kak kan wes lo menonton. Siapa tuh kak balik wes sewa. Nonton apa bala deh? Itu sambal. Deh. Tanah balakan, betul golokan nih. Baik, yudi wal lupa. Pak biasanya aku waktu bos betul abalaga. Lihat saja dianggap tempat narubah sih jadwal lagu lokong ini. Bisa tuh naik. Bang. Kota Polo sih. Dua pres di Palo. Oh, mau aja belanja. Oh iya tuh, ya lo tempat aja. Ayo balik, tulen. Saya mana aja? Ini kayak mana nih di bawah? Disuruh tukar dia menulis susu gitu tapi kalau lupa begini tuh oke pak ini semua tuh katanya kalau tidur. Ini boleh bawa? Iya. Kiri sudah, kalau nah, jadi bicu. Bah, si mana aja? Ya oke. Saga nih mana Ji? Tebo-tebo tuh. Ya, kurang nih. Kayak mana Ji? 210 500 sahabat. Tembus di bulan cata. Anu sih, mau pakai materi lagi kuan nonton. Oh. Tapi di itu zaman dulu aja pak, beta yang gue tahu donasi. Oh, gampang itu. Terus gimana kata kalau tahu? Wah, insyaallah. Tapi ditulis mulai nih sahabat. Nikah. Selena bini aku dibulai. Awi wasa gitu kalau lu Ji. Weh, lo kapal murah kan sahabat? Kan itu jadi. Apa jadi? Jadi bini aku yang pertama dan terakhir. Wah, bos ngapa aja murah ki. Berarti dia Ji, suami soleh ki. Wah, Dia ulang apa Ji? oh, iya, Pak. Pemakai gue. Oke. Assalamualaikum. Salam. Parkir kita pak. Oh iya. Tadi. Menunggu kalau pak. Ya jadi lah pak. Kalau tetap nasa semua kak. Bos kak sedih. Gue telo bawa menonton di Nisa dua ki. Gue tadi meninggal dua ki kesihi. Cildi ku bawang. Hei, coba, dua ke dalam set karen nih. Oh iya, tadi nih. Mana ke di pasar resikonya sebaya lo segi kapas apa bite. Di mau dipakai apa bite renai, lo agak lo nah. Mau apa bite di sana soba. Jadi, lo boleh dipakai lagi ya renai mana ka? Entah agak sedikit. Lo no bareng kita asal pila dua lima kukero. Supaya kalau mau cerita ke pila dunia, kata bisa di tahu. Jadi ya, lo di palu ay. Ya, paluan. Lo tu pilih di sarang macak aku nih pak. Lo ki meraro ama tu. Ah, nasa ni.
Kalau kaki mata, tikin mata anak tua nah, supaya kan inung ko tay. Manang ketua, aja na tua. Mega makuha si bawa susi di bola. Mati pikir ki sarap ba? Tadi memang kaya sa ba? Bagus aja ki, lo kan. Sarap ba tu? Ya. Siap monggo tayo. Masa kopi na to puna pasarbas na TV. Magi Roy, no, magolo Roy, tap sedih. Sepak din ko tadi tanya macam dirubah sa jadwal pa kulo eh. Bisa, tapi makan ini tuh. Karena ke balinya may nataja. Kung kulo kalaman ganda. Minta kita kasih dito. Lo ko nga miyawahin. Pala suara ko, 5 juta. Betul ini. Jajan ni sa ba? Oh, jadi nih. Oh, betul. Lo tuh macul ya lo nih. Ya. Pacula nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Coba ada pakai tim eh. Lo macul kan tiki. Taja nih. Ah, di macul dia mau nongis sih dibilang. Hindi sa bilang tanya. Mau aku tuh sa ka nama pagod? Palingan dulu. Di Ya. Sandra mo kabul ni ano. Ito nih pala pacula nih. Dewa yang gue Sewa be. Siapa tuh? Siapa toki dia enggak. Tapi di CD apa paling tebel? Iya, Pak. Iya, mau ko sen. Apa sabu? Iya. Yang penting tanya golo dibilang. Agana pala. Iga dia lo nopo su golo. Udi ka masuk gulo na. Buat nasa lala pangangnya. Oh, Oke. iya. Bani macula ya. Weh. Macul mewah sih. Makanya dia na. Ada deh itu itu. Bayar mah teman na iya. Asal macul Portugal di. Portugal. Ya Portugal tuh kan di Solo. Lalu ni. Pelanggaran bro. Dia sa bali sa ba? Dia naman tara mo kali. Ah, itu segini. Di kali di ko kali. Ya. Oh, dia sa ba? Satu sama nih. Mak kebalik dia. Kalau dia ada roti kalau pagi. Apa lo? Batu Portugal ya. Dia di tenda tendangan Oke. pakai ampu itu deh. Nompu itu tak apa. Batu kaki, betul ka polo. Dia tahu begini, ngata kena pola tuh. Mana kasih? Kita di ro. Semua. Asal kan. Di namanya kan Liwak tu lagi. Lucu lah Ustaz. Liwa kalau kipa. Jaga. Oh, wah. Makanya Ini lepuk pa. di pedam itu Tapi dia beneran makan. Ya. Tahu. Ini poin namaga. Assalamualaikum. Di sana lah Ustaz, kira-kira mana? Kamu sebentar nih. Oh. Hendrik mi jalan sas. Tuh di belum tuh. Masih isul. Agak di jam dia tuh. Anu sas mak itu tunggu tanda seru. Minum kita yang sas. Bang, benar. Saya ke bola nah. Tapi sih. Ah, sudah. Terus di pos. Dia bilang je. Oh, iya. Jika apa mah pitching. Kuita pa na. Puno to pitching aja no. Kesana pitching. Pantasi ki. Hari cepat aja. Ulong kasi di din na singa jito mo to pagulo. Teh ustaz, nonton pagi tahu tuh gitu. Iya. Tanda Ustaz. Untuk Pak Golo deh deh. Biar sih kan. Ay, semeres aja. Di pak makin dikis pada dua nih luar ruasan dia nontonnya. Nah, itu maka pitching. Ini mah berasa nong bapak ikut sih bapak. Tonga ronasing aja menonton king kesewan. Dia tuh alien tebel ini CD bang ustaz. CD Kesan bawah. tapi CD bayi dia alien. Cerita bayi. Dia nggak ada ustaz. Berarti doang kelingan. Kalifung Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Sisa ina rampi pengelata nama kada iro abo torenge majepu kai pole jama-jama setan. Harang itu baik. Jadi maka tuh sepuluh ustaz nonton kita kalau buat demo. Itu agolo kengi siwa onontongan nasulana wadi moy. Neki wadi mencari harang reko na cuira anu go saat. Tuh kan contohnya ustaz. Daripada misalnya dia butori yang nontongan nah. Toh masih waki. Iya. Kemudian si goreng-goraki, si benci-benci ki, sila tahu ni sempajange. Tapi Ustaz, aku kat mak kita ada. Ini dengan naik. Pol itu komin rangi. Ini selama boto. Maka tahu seru ya Ustaz. Mana? Sani nak kena toki di. Nah, toki aja.